Ya teman-teman, mudah-mudahan rezeki strike. Wah, tenaganya lumayan teman-teman. Wih, brutnya. Oke, kita langsung kasih aja. Wih, lah. Hahaha. Babon. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Balik lagi. Oke teman-teman, saya menemukan satu lubang. Ini dia lubangnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke. Dan mohon maaf ya agak kesut pas disantapnya teman-teman. Saya kira kepiting. Oke, kita langsung coba tarik teman-teman. Mudah-mudahan agak babon ya, mudah-mudahan babon. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan dia, lihat teman-teman. Belutnya kuning. Kecil tapi kuning teman-teman. Lumayan. Oke. Jangan lupa subscribe teman-teman. Bantu subscribe-nya. Ramein channelnya teman-teman. Oke. Salam satu hobi, salam ngobet. Kita lanjut nyari lagi teman-teman. Mantap. Oke mas bro, saya menemukan belut ya, lagi nongol. Ini kita bakal coba pancingin mas bro. Nah, lagi nongol dia mas bro. Mungkin mau ngopi teman-teman. Oke, lihat. Lihat. Wih. Mantap mas bro, langsung disambar gitu. Mungkin kelaparan banget. Hahaha. Mas bro, sebesar gini mas bro, sebesar jempol ya, ibu jari. Oke mas bro, salam satu hobi, salam ngobet. Yuk dibantu subscribe nya mas bro. Oke teman-teman, saya sudah menemukan lubang lagi ya. Ini dia lubangnya teman-teman. Oke, ini dia lubangnya teman-teman. Oke, kita bakal langsung pancingin teman-teman. Oke, kita langsung aja pancingin teman-teman. Wih, kayaknya ada teman-teman, lihat. Belutnya ada. Lihat, belutnya ada. Wih, kuning teman-teman. Cuman kecil teman-teman belutnya. Oke. Wih, lihat. Mantap. Kuning banget teman-teman. Lihat belutnya. Oke, kita langsung kasih aja. Lah, sambar teman-teman. Mantap. Mantap. Ini teman-teman lubangnya. Lubangnya lubang air teman-teman. Oke, kita langsung tarik aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rezeki. Salam satu hobi teman-teman. Bismillah. Mantap. Mantap. Tarikannya lumayan teman-teman.
Ah. Ini dia teman-teman, belutnya lumayan. Wih, lihat kuningnya teman-teman. Wih, montok teman-teman, belutnya mantap. Oke, salam satu hobi teman-teman. Salam ngobet. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke mas bro, saya dapat satu sambaran ya di etap pembuangan dekat lubang pipa teman-teman. Oke, mudah-mudahan bobon teman-teman. Ini lubangnya teman-teman. Nah, bentar. Nah teman-teman tuh di dalam teman-teman. Oke, kita bakalan langsung tarik aja teman-teman. Mudah-mudahan rezeki. Strike. Wah, tenaganya lumayan teman-teman. Wih, mantap. Wow, mantap teman-teman. Babon super. Wih, kuning sekali teman-teman. Mantap. Wih, bisa dilihat. Mantap teman-teman. Salam satu hobi, salam ngobet. Jangan lupa subscribe teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Mantap lah. Nih, nah teman-teman, mantap. Oke teman-teman, saya menemukan satu lubang. Ini dia lubangnya teman-teman. Nah ini teman-teman. Dan mohon maaf kesut ya teman-teman. Tadi pas disantapnya oke. Tanpa banyak waktu kita bakal langsung tarik aja teman-teman. Aduh, ya gimana? Yuk, ngerak mang. Alah, letik mang. Letik lah. Susah teman-teman kalau nguraknya di spot pondasi seperti ini teman-teman. Alah, tuh kan teman-teman, lihat, gak kuat ya, gak kuat teman-teman, gak apa-apa. Oke, kita lanjut nyari lagi aja teman-teman, karena kalau kita pancingin lagi sudah pasti
tidak mau teman-teman. Oke, kita lanjut cari lagi teman-teman. Mantap, cekah teman-teman, lihat kailnya gak kuat. Oke, kita lanjut nyari lagi teman-teman, gaskan.